Diaturi Bapak Reja singga mobil dawa, Mama Indra Nang Indra yang kedi majikan. Lagu bos Jepang, bos Taiwan, mangga dalan-dalan. Di sisi emane setengah mati, jaluk-galuk dituruti, jaluk gelang diupai, selalu disayang-sayang, gawe hati pula senang. Bapak Reja masih kan bos Jepang yang kedi. Sekian wis dadi siji Bapak Reja sing duwe mobil dawa, ora ilok ditemui, boro-boro bobo bareng kaya wong wis ora demen, kesiksa rasa ning badan. Bapak Reja wis ora emang. Bapak Reja cing eman ning rabi. Bapak Reja oleh kanggo batur tua. Bapak Reja sing mobil dawa order rabi ya luru adune. Bapak Reja pasti gelap mau wadon akeh duitnya. Bapak Reja mani Bapak Reja sehingga mobil dawa, bos Jepang diaturi bos Jepang, Mama Ediki. Wong rumah tangga beli kudu tertekan batin, yen wis ora Bapak Iksan paling sayang. Bapak Iksan taruh Bapak Reja. Bapak Iksan mani Bapak Iksan. Kula dan ngerti Bapak Nenang Reja wis pengen ganti, tapi aja nyiksa kula orang sanggup nanti. Bapak Reja meni lara ning atine, Bapak Reja lara ning batine, lara segala-galane. Lara Bapak Reja wong dilalara ku sakean wis dadi siji. Bapak Iksan ora ilok dijajani. Bapak Iksan boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen, kesiksa rasa ning batin. Bapak Enang Reja wis ora emang. Bapak Reja mani Bapak Reja sing dua lagu. Bapak Reja sing paling eman paling sayang. Bapak Reja mani Bapak Reja sing duwe mobil dawa. Bapak Reja masih bareng putra genade di sini. Bapak Iksan mangga. Bapak Iksan wong rumah tangga beli kudu tertekan batin, yen wis ora cinta balik ning wong tuwa. Bapak Reja mani Bapak Reja kula kan ngerti Bapak Nenang Reja wis pengen ganti, tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyampe. Baik
sekian wis dadi siji pepereja ora ilok dikemuli pepereja mani boro-boro bobo bareng kaya wong wis ora demen kesiksa rasa ning badan pepereja wis ora eman Bapak Iksan Bapak Iksan Bapak Iksan Bapak Iksan orang kampus kan gak Pak Bapak Iksan Bapak Iksan pepereja 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 sing dua lagu pepereja pepereja meni pepereja terus pepereja 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 terus pepereja wong rumah tangga beli kudu tertekan batin yen wis ora cinta balekaken ning wong tuwa balekaken bae pepereja wis dibalekno wis aduh kula gak ngerti bapane reja wis pengen ganti tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyambah lara ning atine pepereja lara ning pikire lara segala-galane Kang Oka pepereja mani lagi durung dadi siji pepereja ngemane setengah mati pepereja 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 jaluk kalung dituruti jaluk motor mio diupai selalu disayang-sayang gawe hati kula seneng matur kesuwun balik maneh